Ahojte, zdravíme vás z rušnej Hurgály. Momentálne sme tu spolu s kočičí ženou a ideme sa pozrieť akurát na jedno miesto, kde máme mačičku. Máme kamarátov. This is brand Ma'azzab. You need perfume, I give you good price, okay? I have a good price. You need perfume? Come here. OK, takže ideme na jedno miesto, odkiaľ máme svoju kočičku, Montíka. Tak ideme sa pozrieť na to miesto. Na koťátko, presne tak. Je to tady. Odtiaľ to máme aj našho Montínka. Ale majú tu krásne, nie? No. Tak uvidíme, či tam bude to koťátko. Huh? Cat? Yes, yes. Cat? Mali nám otvorí. Hello, salam alaikum. Yes. A small? We baby. And baby? 1 minute. Tak dúfam, je to vidieť. Ahoj. Minulé spalo tady. Právě, jako minule byl tady. Yes. Tady je. Ahoj. Ahoj. Poď. Čau. Papát bude. Yes. Papát. Ježiši. Poď dáme im papať. Oh. Small cat, yes. Small? Yes. Čakaj, mal by som mať niekde tú lyžičku. Máš to na ruce. Dobrý? Jo. Milky jim dám tady, jo, vedle. No, no. No cat. Ale jo. Nálej ho. No 3. 2 fit. Tu finish? No, to mají. Mama 3. Cat 3. Hello, hello. Bye bye. Ideme? Poďme. Bye, bye. Takže máme nakrmeno a ideme ďalej. Dúfam, že nás je počuť. Ideme pre náš skúter a ideme. Ty vole, ja som tam nechal kľúče vnútri v skútri, chápeš to? Děláš srandu. A toto není, to je real. Ja som úplne nechal tu kľúče, aha, v skútri. Ach jo. Ty vole, toto sa mi stalo Asi po třetí. asi po tretíkrát. Ja som dával na nabíjačku, som zabudol dať a teraz, chápete to? Lebo ja nie. No nič, ale aj tak sú tam kamery, tak hádam by neukradli, no. Tak ideme na ďalšiu zastávku. Thank you. Takže sme tu, čakaj, neviem, či prejdeme, poďme takto. Škoda, že tam neviem prejsť, tam ležia mačičky na onom, na aute. Tam je ďalšia. Sa nejak tváriš? Asi ho vyrušujeme. Tak ideme nakrmiť. Je. Budete? To len toto. A tohle jim dáš výšku pod hervičkou. Vidia tú šťavu? Jo, můžete. Si daj.
Taky někdo kupuje z Gomly ty taniere. No. Strašné horko, strašné, úplně sa potí. Mega. Mega horko, mega, mega. Something wrong with his... How are you today? Alhamdulillah. Slovakia. Všetci sú priateľskí, by som povedal. Všetci vedia zrazu slovenský. Všetky jazyky v podstate vedia. Ako náhodou vidia. Počkaj, ja si oplachnem tady ruku. Pusti mi to. Gombík, tady. Takto tam nalievajú vodu do toho a potom pijú. No, it's not vada. What is? Benzín? No. Vodka. Vodka. Oh shit. Thank you. Record while you buying a perfume from us. Record? Yeah. For free and record. Come for us. Maybe later. You too. Vyhodila si? Super. Ďalšia zastávka pred nami. Ty vole, to je masakér. Talabaťačka, videla si? Ženská na talabate. Takže ideme za naším skútrom. Dúfam, že parkujeme tu, alebo dúfam, že nie tam. Yes. Make reklama for me, my shop. No, thank you. Make reklama. No reklama. Make reklama. Show picture. Hello. Nothing with you. Make reklama for me here. 1000 Egyptian, one reklama. Bye. Welcome, Brigada. Sakalana. Egypt's the best. Toto je naša... on je slepý na jedno očičko. Chudinka. Toto je naše další zastávka. Co to je za talířek? Můžeme jim dát i to maso. Jo. Černou úplně. Počkaj, nakrmíme. Ale kde je kousek ocásku? A tenhle kocour je strašně velký, ale je mega hubený. Vidíš, jak má i velkou hlavu? Makovici.
Jo, jak si Ale šľapkajú. strašně hubený. On bude veľkosrstej. Bude mít dlouhosrstý ocásek. Ten je krásny, ten malej, veď. Stať nás počuť, pretože Docela fúka. No nič, ideme na druhú zastávku. Čau, ahoj. Co pak? Co pak? No, tam musíme koupit naproti vodu. Ideme kúpiť vodičku. Tak sa bude stačiť 10. Menšiu nemali, len túto. Asi litrovku. Já nevím, jestli to je ten náš vykastrovaný. Mne sa zdá, že jo. Jo. Nechte si. Hej. Není nič lepšie, než v tomto horku sa napiť dobrej studenej vody. Ahoj. Srdcia, pečenka. Srdce, no, nějak. Srdce s kuřecím, takový mix. To jim ale voní. No, ještě aby ne. Hotovo? Jo. Takže finish. Momentálne sme na tej slavnej Sherry Street, ako môžete vidieť. I'm still waiting for you. You must say Hello! Trebalo by nám takéto svetlo. Takéto. Mi to vypálilo všetky bočné sietnice. Telefóny, iPhonečeky. Mangová sezóna začala. I to môže byť dobré toto. Ochutnáme? Can I have one this? medium large, what size? Small. To je jak trubka od hasičov. Ty chceš červenou, no? What's this? Strawberry. Strawberry, jahoda? Okay. This one? Watermelon. Watermelon, this one? Mango. Oh, chceš Ne, mango? jahodu. Jahodu. Už to jede. Vyzerá to zaujímavé, jak to staje tieklo. Ale pozrite, jak tu majú. Všetko tu majú. Koľko? No čo, dobre to je? Jo. Thank you. Strašně sladký. Ale dobrý. Dobrý? Ale hodně sladký teda. Že to je hodně sladký. Viem si to predstaviť na takej paličke drevenej a iba tak vieš, ako lízať, ktorí pozeráte naše streamy, tak asi viete tieto slavné trojkolky. Kande. Ať směr. To je trouba. No ahoj. Jsi taky mega zvyknul, viď? Prečo ho bijete?
Hello. Že my si tu takto chillujeme, pijeme a máme tu pomocníka. Môžeme dať vodičku, kde je tá ona? Ja už si nasypal? Už jsem jim dala. This one like on the top, it's like sherry on the tort. Ten mňamina. You just move away. Here is like spoon, if you want. Tyjo, ten sa toho nebojí. Okay, good. You got water? Hej, nebí ho. Ještě tuhle koncertu dáme. Tyjo, dosť ich tu je dneska. Dneska jich je hodně. A je to fakt dobré. Mandarín. Trošku mi to připomíná takový ty lipíčka. Máme tu už aj divákov. Hello. This good boy. Yeah, that's true. هو انت هتتكلم ايه؟ انجليزي. هتفهم انجليزي؟ Takže tak. Yes. Tento pán nám pomohol nakrmiť mačičky, ahojte. Hej! Takže nám pomohol a ideme na druhú zastávku. Poď prejdeme sem. Je to tu celkom zaujímavé. Je to tady crazy. Je to tady crazy. Majú taký šlofíka, upratovači. Rád sa pozrel na hodinky. No, ešte 5 minút posedím. Ale musím povedať, že dali, pozri, skoro na každý meter kuku. Ale keď si všimneš len na takýchto miestach. Spíš jenom v takových těch hlavních ulicích. No. Že tady máme káru. Tady už se to vyhazuje na zem. Ten je malinký. Ahoj. Dáme mu papát. Papat, on chce papat. Hernej. Musíme mu dát najíst. Vrní. On si asi myslel, že si ho chceme vzít. Ne. Sopa má tak 10 gramov. Hello. Hello. Is this photo?
No foto. No. Where are you from? Hurghada. Už běžíme. Dobrý? Čau, ale kde je Zara? Ano, papáničko. Jo, řekni nám to. No, počká. Ale že jsem dali nový světla. Oh. Dík. Teď tím prolítnul úplně těma granulema. Dali sem viac také žlté, viď? Spíš víc takový bílý. Teda bílý. Musíme jim to dát trošku dál od sebe, jinak se nenajedí v klidu. Miminko, pojď! Já mu to tam asi odnesu takhle. Tak pojď, tady dáme, jo? Pojď! Pojď. Začíná bitka. Šílený horko. Taky ten maličkej, aby se napapal.